video series da mari suba video ena ko demand and supply zone jengmina se mamangi video da khona support and resistance yengre support and resistance si matungina khona yengu matam da masagi pivot point r wall r2 s1 s2 ko na hanana predefined tawruga thamba khogi point ngakni loina ko support and resistance makadali bisin support ne hare market ki kom mathak le bisin resistance ne support and resistance la khona u fangare kaino market sina makharom da kuma kuma tam da support lay ram na gadi ko mana penga ko adu ko gum thuar ga kum gare amuka khala kana nga sagi sida support oram basina resistance oraga amko mathalom da ka basim nga kan nga ko smaina khone yengre adu sai koi support and resistance sida ko sida ka khale magi nga sagi resistance thiengure tare ko sida mu tare ko sida mu hagale ko du sida di ko na support na trigger resistance lai bagi market se haga ki pani na trigger kum thara pani han lo bu yai ko adu sida di sigi point sida di ko support laite resistance laite na tra sida di ma se kari gi haga khaino haibni ko sida di kari gi haga khaino haga ding sai ko na sagi demand and supply zone haibu mulai demand and supply zone se koi ki support and resistance pivot point na ma se kan point kan to de ko id pointed to kan to point to rom de man mana pivot point gi support on the resistance and p di ma pham duga sana da ma pham da ko gi demand and supply zone se ma ko yawe ko adu demand and supply zone se koi khang ma thau tai ko first one da koi yumina se kono se market se ko the market se hagale ga si jolo ka da ma se hai da le kharam da e ko umko mo hagale ko sa jolo ka da umko mo khadam tare ko umko mo hagale si mo pham de mo ji le pagle din 120 bangi ni ko si da ko gi mana si da jolo ga hai da se kari gi no to si da ko ni yeng ji kai no si da ko zone me lai di si zone je ko ne rejection zone hai ga su khang nei ko rejection zone hai river rejection zone se si tas tawruba natraga hai river zone se gi manung de ma sangsil luba de gi tar ko ni ba to ado amu again amu su kare hai river si zone mu nei rame nasai zone gi mapa sini si zone si de ma sangsil lore pura manung box sangsil lore adu ga mu tare to si de tare se ka gi no adu ga si de zone se gi manung si de tawriba work se ka kai no jing na si देखो उसी जोन से की मनुष्य से ले से कहना करना कोई हानना ऑर्डर तो रब को प्री ऑर्डर है दारे अनफिल ऑर्डर है नहीं का फिल तो दरी वो ऑर्डर को यदि एग्जीक्यूट तो दरी वो ऑर्डर मयाम में सीधा पेंडिंग तो रखा दे ले लीब कनाना थम्बिनो को कोई इन्वेस्टर मयाम ना को नटरगना कोई इंस्टीट्यूशन करो इन्वेस्टर मुझे इन्वेस्टर नहीं नटा investor mayam sida market se sibau la agadi sigi mafam sida ai sell tawge entry sange haiba ko kanaguma khana sell tawge entry taw sange haiba kanaguma khana sida gi trade tawge lakpa singina swa yawra de se profit book taw thoge haide ai se sell taw tho mage haiba ko adu maina haide ba sigi mafam se sida pre order ko mayam ma leiba haide ba pre order se suppose example na 20 lakhs muk lai khala se ba sida pre order se 20 lakhs muk lai ba pre order se de gi ko te nama sida lai se ga tawra ka da pull corner ga sida buyer sing purai ba moina buy tawra ga id sell tawna ba corner rai ba sida purai ba sing si profit book tawra pane kai na taw sida te nama sai gi pre order id unfill order sing do fill tawra ga ma khada ha jakhale khala se ko next sida mula ka da sida nga sai gi 20 lakhs lai ba do ko te nama pura te nama le hori khala se just example ni ko in hai se me simuk to have na te nama sida le hori khala se ade da to pa sida muksu ko gi si supply zone koi khangare be sida supply zone wa jodi market se hagala ko matam da si ma pham se jawra gadi ko si ma pham jawra gadi market se mu haidra ko yai hai bagi concept sida investor khara ma su mu sida sell to sila thami
seller on entry changmagi pre-order tawraga ko ada to pamana sida buy tawraga da laiba buyer singse sisu sigi seller ma pa jok sile adudi aigi se profit book tawraga na son matam se tawsile tai ko dena sigi mafam se ye joro ko matam se market se download da haidra ko ya bagi chances se yam wangi ko ado koina ngasagi soina ko gi mathak lom da leiriba rejection zone singse koina supply zone hare khangni ko supply zone aduga makharom dagi laiba zone singse koina demand zone hare khangni ko sina supply zone ko supply zone gi khoi chi example ne demand zone ju jing shi demand zone ju phangani ko demand zone sida so koi sagi market sina makharom da haidra ha market sina makharom da haidra ko matam da sida jing shi ko hada sum jing shi just example gi market sida makharom da tare sida gi tare na ra ma sida ka khalure sida zone ma ko thengne rure tare ka sida ma se ko gi buyer myam ko active osilak ba haita ko buyer myam active osilak sida buyer myam active osilak se kai gino sum na kanda hana na sida jam chawba volume ma create tawraga thanami sigi volume sigi matungina ko sida buyer myam active osilak means pre-order tawraga thanamba order mayam do khalaga mukarak puni kare again sida muka ngasagi sigi supply zone sida mu joksile supply zone si joksile kanadi myam concept se kaino ngasagi sida ise buy tawraga pura ise supply zone joksile ga ai profit book tawge harani aduga atopam na sida na seller singna ko ngasai si mafam se laaga di sida ai gi sell tawraga entry lawge haiba mayam ma sida ngairaga leide ko aduna sai sigi mafam sida ngasagi fill tawdriba order mayam do puraga kum dharakpani sida ko fine adu siriba haiba point se isam saminatra supply zone thingore kume demand zone damula demand zone dagi buyer na mukom inkhane supply zone damu jawre supply zone dagi mu kanona seller sinam indhare makhadam kul kume demand zone mu jawre ko sida mu kare ko haju sida mu chaka just so sida ko na main oina important oina ko na khanga do book kano de kari no hare gadi masagi demand zone supply zone ko aina ko na naina de isa di rejection zone singse ko kamai na khangi no ba to ko ai dagi main point di ko na rejection zone se rejection zone singse ko ai di ko gi pivot point gi support and resistance dagi khangba rejection zone na tab atopa rejection zone se ko na kamai na khangi hai kanda previous day gi chart ko haidi chart history nei na ba masangi ko asagi koina market se sidagi tara kanda swai jaga sidai di haigala ko yai haiba ma leiri kari gino sida zone ma leiri ko sida haidara ko matam da swai dai di ma se haigala ko yai haiba yai kari gino sida magi zone ma leiri ko sumaina ko dana koina koigi police goal hai se koina trade tawba matam da ne hene ko sanai ko ko previous day gi last day gi ko kogi trade sing se hana gi kogi trade history se and chart ki history se nei neraga ko analysis tawra ka da support zone kadai dano demand zone kadai dano haib se koi puthokpa yamna mathau tai ko okay adu masigi market koi edi lagi sida kanogi masih date ngarang date 21 gi market ni sina aduga hadi 20 ga 4 masih date 20 ga 4 January ko 24 January gi market se su kadom de lagino hore na koi punne jeng miner se ko aduga ko gi next video yam thune lakani ko next video dam ko pulase